Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagariyakan ko agama Islam, naguskasan na bubayakan si ko agama Islam. Baadin misusugat taraka awid akal, udi na problema. Awid akal si iko pamilyang ka. Sumangawata ka, anta ka sumanga pagaring ka. Awida akala si iko kawiyagan ka. Adin ako nakagalaba kadang kamakuha. Awida akala si iko apian tuna mga pagarya. Ditano pakarara din si iko mga ginawatan wag yang kuto awida akala. Ditano awida nagyang kuto Swallahu subhanahu wa ta'ala na masasangan niyan kadaman imbagay niyan udi na imbetugyan si ikutaw problema inunta na adin solusyon yan. Ini pamangduro katano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kuto bulong sa agyang kuto problema awida akal. Api anto na awida akal na asar abati antan wag yang kai akatru nabitan wa Muhammad at tigiyan daas sakatawbu manusia amasugat sa kanya na problema awida akal di makagagag yang kutwa pamikiran niyan sagyang kutwa di niyan di kapamimikiran na si iko mga awida akalian na problema niyan. Teruun niyan at tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وعبد له مكانه فرجا. Andin ni kabatian yan wati gunabitan wa Muhammad na inunta na suwallahu subhanahu wa ta'ala. Nabulungan niya na giyang kutwa misusugat sa giyang kutwa manusia. Giyang kutwa tao. Sa katanwaya ang mga manusia. Sa kapagariyakan, bubayakan si agama Islam. Napakadaan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutwa mga problema. Nagugiyang kutwa mga awida akal. Nagu sambian wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuto betad agyang kuto manusia sa mas mapia adigyang kuto betad yan sa agyang kuto kapaka awida kalian mga pagariya gina ni bulu gina ni ipenggelebakan tanu igira manutua miya sugatan wa mga awida akal problema saya pinaka mapia nagyang kuto pagapas tanu si iku wallahu subhanahu wa ta'ala arun tanurun di pamangni sa tabang insyaallah nawad na awida akal ka naasar abati anak ini nana pakadaan wallahu subhanahu wa ta'ala suawida akal ka nagupakapian wallahu subhanahu wa ta'ala subtad ka. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.